হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো বলক গাইজ, আজি আপোনালোকক লৈ যাম জেগা এটাত। আজি আমাৰ মানে গোলাঘাট আঞ্চলিক বিশ্বকৰ্মা সমাজৰ আজি থুলমূলকৈ এটা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু এই সভাত আমাৰ সমাজখন কেনেদৰে কল্যাণৰ পথত আগুৱাই যাব আৰু এইবাৰ নতুনকৈ যিকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম। এতিয়া মই বহি আছোঁ গৰমত, আৰু গৈ পেলাই এতিয়া ঘৰত যাম। মই স্পৰ্টিং এটা চেঞ্জ কৰি ল'ম, এইটো গৰমত তিতি গৈছে। আৰু মই আমাৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ মান মৰ্যাদা অৰ্থাৎ চান মানে হৈছে গোৰ্খা টুপিটো লৈ ল'ম আৰু গৈ আছোঁ। বলক ধামাকাদাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। গাইজ, মই ফাইনেলি আহি উপস্থিত হৈ গ'লোঁ আমাৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায় লোকৰ মাজত। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। চাই ভাল পালে মানে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো দবাই দিব। सबभन्दा पहिले एसएलसी 2022 फर्स्ट डिभिजन दिनुभएका भाइ श्री नयन विश्वकर्मालाई श्री नयन विश्वकर्माज्यूले एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याउनुभएको थियो। उहाँलाई हाम्रो गोलाघाट आञ्चलिकको तर्फबाट प्रगतिशील बट्टा र सभापतिबाट फुलनी गम्छाले स्वागत गर्दैछौँ। प्रगतिशील पदकले सम्मानित गरेका छौँ हामीले। हाम्रो अखिल असम गोर्खा विश्वकर्मा सभाबाट प्रगतिशील बट्टा दिँदैछौँ। बट्टा আপুনি খিচিনে আপুনি খিচিনে महिनामारी जुन मिटिङ गर्छौँ त्यसमा सबैले साथ दिनुपर्छ। र त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि एउटा हामीले एउटा भाइखेडा राखेको छौँ। कस्तो भनेदेखि हाम्रो सानसानो कुरोमा हाम्रो भाइखेडा आफै गर्नुपर्छ। किनभने मेरो घरमा आज के एउटा भयो, मेरो घरमा आज मेरो दाजुभाइ हाम्रा अखिल आसाम गोर्खा विश्वकर्मा समाज गोलाघाट आञ्चलिकका दाजुभाइ दिदीबहिनी बुद्धिजीवीलाई मेरो प्रणाम छ। साथै साना अहिले कपिलाबाट फुल हुँदै गएका नानीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भयो। माने छोराछोरीहरू कसरी माने अघि बढेर जान्छन् राम्रो दिशामा। आज जसरी उहाँ पढाइ गर्दैछन् उसको साथसाथ उहाँले बक्सिङ खेलेर आफ्नो नाम अर्जन गरेका छन्, गोल्ड मेडल भेटेर। उहाँको गाउँको छात्र कति सारा भएको छ, समाजको नाम भएको छ। अमुकको छोरा भन्नाको छोराले पढ्दैछन् साथसाथ माने यस्तो गरेर यस्तो नाम गरेका छन्। उहाँहरूले मेडिकल पास गरेछन्, आज कति राम्रो छ। उहाँहरूलाई हामीले हौसला दिनुपर्छ सधैँ। उहाँहरूलाई हामीले उत्साह दिएर अघि बढ्ने रस्तामा उहाँलाई हामीले देखाउनुपर्छ। यसरी गर्दाखेरि हुँदैन। आज यो समाजले राम्रोको लागि भविष्य माने उन्नतको लागि माने समाजले यति माने आग्रह गरेर माने मान्छेहरूलाई बारम्बार बुझाएर राजनीतिक क्षेत्रमै होस् वा आफ्नो समाजको क्षेत्रमै होस् सबैले समान आँखाले हेर्नुपर्छ। आज मेरो छोराछोरी चाहिँ नाबालक राम्रो मया लाग्दो अरूको चाहिँ घिन गर्ने त्यो कुरा आउँदैन हैन। सबैलाई समान आँखा। र म यति नै भनेर आजको सभामा वक्तव्य हाम्रो निमार्छु किबा भुल भएको छ क्षमा गरिदिनु। जय विश्वकर्मा, जय गोर्खा। सुती राख छोड न
होइन तिमी भन्दै तिमी